بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Pertama dalam sejarah Presiden dan Senat Amerika disambut dengan ayat suci Al-Quran ketika sidang pikiran rakyat. Tindakan seorang presiden atau pemimpin negara selalu menjadi sorotan semua mata, tak terkecuali Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Segala tindakan dan perilakunya selalu menjadi perbincangan dan sorotan semua orang, tak hanya di negaranya sendiri namun di dunia. Setelah beberapa waktu lalu muncul kabar mengenai Trump stres menghadapi pandemi sampai melakukan ruqyah, kali ini muncul sebuah rekaman video yang menunjukkan Presiden Amerika Serikat tersebut menghadiri sebuah acara persidangan. Narasi yang terdapat dalam video tersebut diklaim sebagai cara sidang antara Trump dan Senat AS yang dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Video tersebut diklaim sebagai pembacaan Al-Quran pertama kalinya dalam sejarah persidangan di Amerika Serikat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum Inna Allah alimun khabir. O humankind, I have created you from a single male and female, Adam and Eve, and made you into nations and tribes and communities, that you may know each other. Really the most honored of you in the sight of God is the one who is the most righteous of you, and God has full knowledge and is well acquainted with all things. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. And among the signs of God is the creation of heaven and earth, and the variation in your languages and your colors. Verily that are signs for those who know. First Surah Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.